بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Menjadi may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Puas amban pudjiruk sanglit si Allah subhanahu wa ta'ala. Tukbal ko in pagsarang sukul si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab tiyak kita pinaabot we na si bulan ining. Yene bulan Ramadan. Yene bulan hinadja we Allah subhanahu wa ta'ala ruksarta minulliya we ne. Yene bulan paglamilamihan we me siye umat muslimin. Menjadi may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Intapiktan bin si Allah inin. Yene importanti, tamanan importanti tapik. In mawdu'tan bin subay binisara. We tiap-tiap magdadakwa tudyo Allah tabaraka wa ta'ala. Dukdamikian patut subay binisara. We me siya magtuntut ilmu. Ala wahwa at-tawhid lillahi subhanahu wa ta'ala. Intapiktan bin may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala si Allah ini. Tamanan importanti tapik. Tamanan hap ni pamaes sa buhay mu'min si pung tinaina mu'min. Yene palihalan pagtawhid, pag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari niya amman may manusia bang pagbisarahanin pasal pagtawhid astil siya. Painde yene in pagtawhidin sababan magkanat-kanat yene ummatin. Ga tahatide bang ine yene in kalabbihan sin pagtawhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari nagbut kite amban me kalabbihan atau kan fadail kahapan sin pagtawhid tuju Allah tabaraka wa ta'ala. In pagtawhid me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala yuthmirul amna at-tam fi dunya wal akhirah. In pagtawhid tuju Allah tabaraka wa ta'ala me palanggungan si agama Islam yene danan tadawhat we me siya ummatin, tadawhat we me siya mujtama atau kan society yene mian kahinlekanin tuo si dunya labinin mang sillo akhirah. Kung natasabot wa Allah tabaraka wa ta'ala alladhina amanu fa in Allah subhanahu wa ta'ala walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kulang maglabi in maknanin may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yene me siya pa in Allah subhanahu wa ta'ala magparatsaya si Allah subhanahu wa ta'ala ruk rasulni. Magparatsaya si Allah subhanahu wa ta'ala. Numba si Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yalbisu imanahum bidhulmin. Dugga sinagetan wede. Yene in pagparatsaya din. Yene in pagtag-ipon din si Allah subhanahu wa ta'ala ruk sirik. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nasisiya ien in manu siya magparatsaya ien. Yene me siya manu siya magtawhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sisiya yene in kahinnekanin, yene in kasinnahanin, yene pa inte in mian kahabanin tuo si bulak dunya wa hum muhtadun. Duk hinidayatan siya Allah subhanahu wa ta'ala. Duk damikyan may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amman pa inte fadail atau kan kalabbiyan sin pagtawhid tuju Allah tabaraka wa ta'ala. Yaghfirullahu bitawhid adh-dhunub wa yukaffiru bihi as-sayyi'at.
in pagtauhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala, may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, ganan pangampunan wa Allah subhanahu wa ta'ala sin pardusihan sin manusia. Wa yukaffiru sayyi'at, duk tinakfir, hatinin, pinapasan wa Allah subhanahu wa ta'ala, yene in kalaatan sin ipunin, sababan sin pagtauhid ni tuju Allah tabaraka wa ta'ala. تثبت في حديث القدسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه مسا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية وإن من الله تبارك وتعالى فإن يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسار إن الله سبحانه وتعالى في حديث القدسي أوكيو أنك آدم سبنا الإنكاو بانكيو مولي حضرت سين الله سبحانه وتعالى بانكيو ماتي بو إنكني عنن مقدوسة كيو سي الله سبحانه وتعالى كوي فإن مكابنو سين بلق دنيا إنين ثم لقيتني أوبس mian takaswa'nu atau kan mole keo hadaratku matay keo sayen in kahalan nun magbo keo duse ko painte makapenno sin bulak dunya tu thumma la tushriku bi shay'a sumagawa nin ga keo magsyirik si ako pa Allah subhanahu wa ta'ala la ataytuka biqurabiha maghfirah natantunen urungante keo kaampunan kue usab pa ini makapenno sin bulak inini. May umat muslimin, amman do isab fadail atawakan kahapan sin pagtauhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala, yudkhilullahu bihi al-jannah. Amman kalabbiyan kahapan sin pagtauhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala, yanadanan, pinaasik wa Allah subhanahu wa ta'ala iniipunin tuju surga ni. Yanat tamananahap tampat tinagami wa Allah subhanahu wa ta'ala si ipunin. Tekkas ilo kiyam. Tasabut ay panghuti Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, wa ruhun minhu, wa anna al-jannata haqqun, wa anna an-nara haqq, adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Kulang maglabi maknanin may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala pa in magsabda in Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man shahida an la ilaha illallah, sine-sine pa inni magnaiksaksi we ga niya patut atau kan ga niya bennal sinumba malainkan Allah tabaraka wa ta'ala wahdahu la sharika lah, tunggal ni ga niya sakutune, ga niya limbang ni, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, duk sabennal pa inni Muhammad ipun sin Allah subhanahu wa ta'ala, duk rasul pinabuo Allah subhanahu wa ta'ala si umat ni, wa anna Isa abdullah, duk sabennal Isa ipun sin Allah subhanahu wa ta'ala, duk rasul do isa pinabuo Allah subhanahu wa ta'ala, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, duk demikian parat sayane wa in Isa alaihi salam ye kalimat yasin Allah subhanahu wa ta'ala pinabuo wa ne si Maryam, wa ruhum minhu, duk parat sayane wa Isa alaihi salam ruh nyawa ye amban nyawa pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna al-jannata haqqun, duk sabennal pa inne yena in surgain bennal, duk yena in narkain bennal, adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Hatinin pinaasik yawi Allah subhanahu wa ta'ala mian surga misan iya painte magduse sa dili painte amban syirikli. Hatinin pinaasik do yamasi wa Allah subhanahu wa ta'ala parem surga, duk misan iya painte mian makaasik narka bu ingin kanianen magtauhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala masiru ye inawenan ni Allah subhanahu wa ta'ala amman narka jahannam.
maipon sin Allah subhanahu wa ta'ala lamud amman painte amman fadail atau kan kahapan sin pagtauhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala. In pagtauhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala yamna'u dukhulan nari bil kulliyah idha kamula fi al-qalbi. In pagtauhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala may palanggungan si agama mian danan kyo gay makaasek narka yene permanente. Hatinen bang in manusiyain makapagduse si Allah subhanahu wa ta'ala duse pa inte hajje ubus pinaasek wa Allah subhanahu wa ta'ala parim narka buin iya pa ine kaniyaanen magtawhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala in iya iyan gay iya kakkal jalem narka. Hatinen pinaasek do iya Allah subhanahu wa ta'ala parim surga pagpuas pa inte mian pangadap iya. Tasabbutu panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Sabenna pa ina Allah subhanahu wa ta'ala hinara mo ina indambua ipuni hinara mo ina indambua manusia in sinarka sine pa ina misara la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Sine ngabtang misara la ilaha illallah misara la ilaha illallah ga niya patut sinumba ga niya bennal sinumba malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yabtaghi bidhalika wajh Allah. Hatinen ikhlas ye karena Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala amban kalabbiyan sin pagtawhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawhid huwa as-sababul a'zam fi nili ridha Allah wa thawabihi wa as'adun nasi bi syafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. In pagtawhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala mian yene sababan sa hajj sababan tadawhatnu yene rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Duk tadawhatnu yene intumbas sin Allah subhanahu wa ta'ala mahapi. Duk tadawhatnu ruisab yene in syafa'at sin panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa natasabbut wa man qala la as'adun nasi bi syafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Hatinen magparuntungan yene me siya manusia atau kan tadawhat de yene in kasinnahanin atau kan mian happiness pa ini si Allah kiamat tadawhat de yene sabab pa tadawhat we de yene syafaat sin panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sine pa ini man qala la ilaha illallah sine ngabtang misara la ilaha illallah khalisan min qalbihi yene ikhlas ye karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala in pagtawhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala mian sababan tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala in kakahinang sin ipuni. Duk demikian amban do isab kalabbian sin pagtawhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jalla yudafi'u anil muwahhidin ahla al-iman shurur ad-dunya wal akhirah wa yamunnu alayhim bil hayati at-tayyibah wat tuma'ninati ilayhi wal unsu bi dhikrihi. Yana siya magtawhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala pinaala wa Allah subhanahu wa ta'ala sisiya yana in kalaatan sin dunyahin duk yene kalaatan si elaw akhiratin wa yamunnu alaihim bil hayati at-tayyibah duk ngurungan siya yene kahinnekan mian kaeluman hab tu si bulak dunya. Kan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala walaysa lil qulubi sururun waladdatun tammah illa fi mahabbati Allahi wat taqarrub ilayhi
bima yuhibbuhu wa la tatimmu mahabbatullahi illa bil i'radi an kulli mahbubin siwa wa hadha haqiqatu la ilaha illallah. Pan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ga pa inna niya dalam pangatean kasinnahan atau akan kahapan atau akan kalanaban kompleto melainkan si pangalasa tuju Allah tabaraka wa taala. Duk ini wattaqarrubu ilaihi bima yuhibbuhu wa la tatim wattaqarrubu ilaihi bima yuhibbuhu. Duk silabayan pa inne mian pag-ibadat panune ibadat tuju Allah tabaraka wa taala yani kinalasahan wene wala tatimmu mahabbatullah. Duk gay pa inne jukup yene in pangalasa sin Allah tabaraka wa ta'alahin malingkanin subay mian taikutan no kemon kinalasahan nun malingkan Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha haqiqatut tauhid haqiqatu la ilaha illallah in iyan pa ine yene kasabennalan sin la ilaha illallah. Menjadi may palanggungan sa agama Islam pitu kite bang ine yene in mafhum sin tauhid bang ine yene hatihan sin tauhid. At-tauhid fil lughah in tauhidin pa inne si lughah si bahasa masdar wahhada yuwahhidu wa huwa ja'lu syai'i wahidan. Yana masdar iya pa inne sin wahhada yuwahhidu bi makna pa inne wa huwa ja'lu syai'i wahidan. Hatinen bang tunggal no indam buat para kalamiaan hatinen in kau magtauhid yo. Iyan bang si lughah. Bang tunggal no atau kandam buat no in para kalamiaan in iyan hatinen si lughah tauhid. Iyan pa inta hatinen bang si lughah. Wa fil istilah bang pa inta si istilahil ulama bang ina in maana sin tauhidin si kaulamaan al-imanu biwujudillahi wa ifradihi birrububiyyati wal uluhiyyati wal asma wal imanu bi jami'i asma'ihi wa sifatihi. Yana pa inna pagparatsaya si kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ifraduhu duksarta tunggal in Allah subhanahu wa ta'ala si rububiyane si ar-rububiyah insyaallah masih sarat bang ine yana in mafhum sin ar-rububiyah al-uluhiyah tunggal nu isam in Allah subhanahu wa ta'ala si al-uluhiyah wal iman duk pagparat saya si kemon kaalen-alenan sin Allah subhanahu wa ta'ala duk sifat na insyaallah subhanahu wa ta'ala masirunia waktu pa inte salah saite kemon in bahagian sin tauhid. Wa qad fatara Allah ta'ala bani Adam ala al-iman bihi ta'ala wa tauhidah. Sabenna pa inne pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala yene anak Adam alaihi salam magparat saya siya hatinen pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala in anak apu Adam alaihi salam in kari asali den magparat saya si Allah subhanahu wa ta'ala magtauhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala numba tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Fal insanu yuladu mu'minan biwujudillahi ta'ala. In manusia in pa inne yulad inanak ye asal-asal magparat saya ye si kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinen inanak in manusia in dumani mulhid. Inanak ye magparat saya wa in Allah subhanahu wa ta'ala niya. Dumain ye inanak in manusia in jay ye magparat saya niya Tuhan sinumba. Wa annahu la ilaha illallah wa annahu la ilaha ghairu. Hatinen pinarat saya manusia in asal-asal din ga niya sinumba atau kan ga niya benno sinumba malaikat Allah subhanahu wa ta'ala wala rabba siwaru ga niya Tuhan sati. Falau taraka ala asli fitratihi lanasha'a muwahhidan lillahi ta'ala. Nabang niya ang manusia ay pinasagaran ga niya pa inte nasat iye tantunen nulig in manusia ay si pagtauhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tasabbut sin Allah subhanahu wa ta'ala fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratullahi allati fatara an-nas 'alayha. Patenggahon o Muhammad atau kan pabentelon in paluhan o Muhammad. Pabentelon
Sinesine nuhut kau, o Muhammad, liddin, pabentel ka am si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifa, ine in agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, Hanifa, yene, pabentel kite, patudju kita si Allah subhanahu wa ta'ala, duktay kutante, in kemon sinumba, malingkanin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatine, mian, taykutan no in kemon sinumbahin, kemon sinumba taykutan no, ubus, mian, patudju kyaw, tuju Allah subhanahu wa ta'ala, mian, si panumbang tujuin. Hatinen, taykutan no in kemon, sinumbahin malingkanin Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan makna sin al-hanif. Kemon sinumba sa di aman Allah subhanahu wa ta'ala, wajib suwe painte. Taykutan no, jay sumban. In agama iyan may palanggungan sa agama Islam, fitratallahi allati fataran nas alayha. Yan iyan, fitra, pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala, in kari asal manusiyain, yan si agama Islam, magtag-ipon tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dukdamit kiyan tasabut ipanghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu ala al-fitra, fa abawahu yuhawidanihi, aw yunassiranihi, aw yumajjisanihi, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Pa in panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gapain na niya inanak, malingkan nen, inanak iya jalan fitra. Tinen, jalan kari asali, wa in iya magparat saya si Allah subhanahu wa ta'ala, mag-agama, duk-agama Allah subhanahu wa ta'ala, sumagawa, yene, in matattoenen, iyan sababanen hangkan iye, makapag Yahudi. Bangin karian matattoenen, Yahudi, natahinang painte, inakanakin Yahudi. Bangin karian matattoenen, Nasara, tahinang isabihin Nasara. Damikian bangin matattoenen, bangin matattoenen Majus, natahinang sabihin Majus, pegge hadje painte athar sin matattuhin si makanakin. Sumagawa in asal-asal dalay magtag-ipon mag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayat Muslim duk saddi painte riwayat usab si hadis ini, ma min mauludin yuladu illa ala hadhihi al-millah, ga pa inna niya inanak malingkan nen inanak si agama ini, yan agama Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih, tasabbut panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith al-Qudsi, fa in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misain Allah subhanahu wa ta'ala, inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum wa innahum atathum asyayatin fajtalathum an dinihim. Sabennal pa inne, pinapanjari we ku in ipun kun, in manusiyain, in ipun kun, hunafa, hatinin, hunafa, kaniyaan din magtag-ipon tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Pabentel se, numra tuju Allah subhanahu wa ta'ala, duktay kutande, in kemon sinumbahin malingkan din Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahum atathum asyayatin, sumaga, patek ka pa inne, saben na pa inne, tek kasi siya in syaytanin, fajtalathum an dinihim, napagtek kami syaytanin, sinassat siya, in me manusia iin, amman pag-agamahan de. Hatinin, sinassat siya, we me syaytanin, pinaala siya, amman painte, pag-agamade, pinangari-ngarihan we syaytanin, yene in pagsyirik, yene in pagsaputo, tuju Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك فإن آدم أبا البشر وذريته الذين كانوا في زمانه كانوا موحدين. Hangkan hepa ini, sabennal, in Adam, alayhi salam, duk may kaanakan ne, kaniyaan din, si zaman de, jalang pagtawhid siya, tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Gani pa inte magsyirik, tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wastamarrat dhurriyatuhu min ba'dihi ala tawhid. Asal sige-sige, continue pa inte in pagtawhid din, tuju Allah subhanahu wa ta'ala, sampay pa inte puas, sin kaanakan pa inte sin Adam alayhi salam. Hatta jaa qawmu Nuh alayhi salam, fazayyana lahum ash-shaytan, fazayyana lahum ash-shaytan ash-shirka wa da'ahum ilayhi, fawaqa'u fihi. Mian, sampay pa inne, tekka, pagpuas pa inte, in dhurriya pagpuas, sin kaanakan sin Adam alayhi salam, patekka pa inte, in qawmu Nuh,
kauman si Nabi Nuh alaihi salam, pinangarangyarihan si siye wa syaitanin yen in pagsyirikin, wa da'ahum ilayhi duk naabid in may syaitanin si pagsyirik tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Mo siya magsyirik tuju Allah subhanahu wa ta'ala, mo siya lumba si sadiya man Allah subhanahu wa ta'ala, fawaqa'u fi na hang sababaniin hangkan painte tahinang wede in pagsyirik tuju Allah subhanahu wa ta'ala. لأمة مسلمين وقد ذكر الله تعالى في كتابه الكريم أنواع التوحيد في آيات كثيرة. وقد فإن تثبت والله سبحانه وتعالى si Quran iyane in ginis-ginisan sin pagtauhid. Ginis-ginisan sin pagtauhid si ayat ne hekkalu dalam Quran takaswa tadi. Wa min dhalika amban mi ayat ien amban mi painte gini ayat taedda wa tabi yene in ginisan sin pagtauhidin yene panagnaan suratul Baqarah. Wa natasabbat sin Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Kapujihan in pujihin si Allah steppet si Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alamin. Yene tagdapo sin alam, tagdapo sin kemon pinapanjari ini. Falafdatu lillahi tuthbitu tauhid al-uluhiyyah. Yini in kalimat pa inne la lillah yene takaswa si alhamdulillah la isi kalimat lillah lay taedda wa'te yene in tauhid al-uluhiyyah. Pagi pa Allah subhanahu wa ta'ala in papudjahanin tepat si Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinin in papudjahanin in pagpuji si Allah subhanahu wa ta'ala ibadat iya. Lillah tepat si Allah subhanahu wa ta'ala. Taedda wa'ta billahi amman kabtangan ien yene in tauhid al-uluhiyyah. Pagya in tauhid al-uluhiyyah may palanggungan si agama Islam yene tunggal no in Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-ibadatan. Ifradullah ta'ala bil ibadah yene tunggal no damwa no in Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-ibadatan. Walafdatu Rabbul Alamin o Rabbil Alamin dugpain niya lafag bisarap ay na Rabbil Alamin tagdapo sin alam, tagdapo sin pinapanjari tuthbitu tauhid ar-rububiyyah taedda wa ta'ala billahi atau kan tasampurna wa ta'ala billahi taparat sayo wa ta'ala billahi yene in tauhid ar-rububiyyah yene tauhid ine tunggal no in Allah subhanahu wa ta'ala sime kakahinang ni sime tartanto siye kakahinang nega niya makagies ni malaingkan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa aidan qawluhu ta'ala fi hadhihi surah Ar-Rahman Ar-Rahim. Il-lafaz atau kan bisara Ar-Rahman Ar-Rahim ta'edda wa tabillahi yene at-tauhid al-asma'i was-sifat. Wa ay pagain Allah subhanahu wa ta'ala si ayat ini inalenan wa ini in iye ginhawanen Ar-Rahman, yene sangat maase. Ar-Rahim, demikian sangat bisa dia maase. Ar-Rahman, yene asek ne si kemon pinapanjari. Rahmatun amma, yene asek ne si kemon pinapanjari. Lamud nilai kafir duk painte Muslim, lamud nilai manusia binatang sadipe pinapanjari. Ar-Rahim, yene maase, manamalan si siye. Magparat saya, tuju iye. Ta'adda wa'ta billahi man kabtanganian yene tauhid al-asma'i was-sifat yene tauhid pagtag-ipon atau kan pagparat saya wain Allah subhanahu wa ta'ala pagparat saya si kaalin-alinan sin Allah subhanahu wa ta'ala duk si kasipat-sipatan niya. Wa kadhalika qawluhu ta'ala fi surati nafsiha duk damikian ta'adda ruisa buwete si kalima atau kan si kabtangan malik yaumiddin yene in Allah subhanahu wa ta'ala tagdapo atau kan magbaya-baya si elaw yene pagtumbas. Lai siyen taedda wete atau kan tasampurna wete taparat saya wete yene in at-tauhid ar-rububiyyah. Yene pagtawhid si Allah subhanahu wa ta'ala si ar-rububiyyah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. O Allah, kauru yene in sinumba kamihin wa iyyaka nasta'in dukka uru yene pamakuhan kami tabangin ine taeddo tenla si kabtanganian yene tauhid al-uluhiyyah
والآيات في بيان أنواع التوحيد كثيرة جدا. ما palangguan si agama Islam in ayat painte pasali si al-Fatiha hekka manamal hekka painte ayat pakadduante billahi yene ginis-ginisan sin pagtawhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari in bahagian sin pagtawhid may palanggungan si agama Islam tasabbut du isab we me siya ulama us-salaf we me tasabbut du isab me we me siya al-madahib al-arba'a al-ulama al-madahib al-arba'a yana me siya ampat madhabin tasabbut du isab we de yana in anwa' at-tauhid yana ginisan sin tauhid yana taluini tagna pa inis ginisan sin tauhid al-uluhiyyah ay tauhid ar-rububiyyah. In tauhid ar-rububiyyah palanggungan sa agama Islam huwa tauhid huwa al-iman biwujudillahi wa i'tiqadu tafarrudihi fi af'alihi. In tauhid ar-rububiyyah panagnaan bahagian sin tauhid may palanggungan sa agama Islam yan ay magparatsaya kayo si kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala wa'tiqadu tafarrudihi fi af'alihi duksarta paratsayan no isab yene katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala simi kakahinang ne hatinen niya kakahinang sin Allah subhanahu wa ta'ala gana makagees ne gania sa kutune la si kakahinang iyan malengkan aga niya makagees ne hinang iyan malengkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhum man arrafahu duk niya amban ulama magta'rif atau kan mag-definition sin at-tauhid ar-rububiyyah. Tauhid ar-rububiyyah huwa al-i'tiqad bi anna Allah huwa al-khaliq ar-raziq al-mudabbir li kulli shay'in wahdahu la sharika lah. In tauhid ar-rububiyyah kasinduhan na ulama mag-ta'rif si tauhid ar-rububiyyah yan pa inne pag-i'tiqad yan taimbuko sin pangatian manusia pinaratsaya wa'ni wa sabanal-banal in Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliq yana magpapanjarihin iya magpapanjarihin ar-raziq damit yan iya yana magrijikin al-mudabbir duk yana magtadbir magbaya-baya magmilik marinta si kemon pinapanjari wahdahu la sharika lah tunggal ye gandangan ne ga niya saway ne simi para kalat sabutin. وهو يشتمل على ما يلي. In tauhid ar-rububiyyah tasakop wene in due para kalaini. Al-iman biwujudillahi ta'ala. Yana magparatsaya kayo si kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-iqrar bi anna Allah ta'ala khaliq kulli shay. Ikadue pa inte ang tasakop sin at-tauhid ar-rububiyyah yana mag-iqrar kayo, magparatsaya kayo, ngakun kayo in Allah subhanahu wa ta'ala sa bennal in Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu kulli shay yan magpapanjari sin kemoni wa malikuhu duk tagdapo sin kemoni wa raziquhu duk mangurungan pa ita riziki sin pinapanjari wa annahu al-muhyi al-mumit duk sa bennal pa inne yene in magpakellong sin manusia magpakellong sin pinapanjari al-mumit, damikian iya ro isab, yene, magpapatay iyan. An-nafi'u dar, yene makaurong sin kamumpaatan, duk makaurong sin kamulahan, al-mutafarridu bi ijabati du'a alladhi lahu al-amru kullu. Duk tunggal in Allah subhanahu wa ta'ala, pinaratsaya wa'te si tauhid ar-rububiyyah, in Allah subhanahu wa ta'ala, tunggal iyero painte mian mangan jawaban painte yene pakuten in duaten iyero iye manima sin duaten alladhi lahu al-amru kullu duk damikian si Allah subhanahu wa ta'ala yene in pagbaya-bayain si iye yene in pagdaakin kemon wa biyadihi al-khayr kullu duk damikian si iye in kemon kapani al-qadiru ala ma yasha' duk yene geesan si kemon kinabayaan ini al-muqaddiru li jami'il umur duk yene in magganta si kemon pakaradjaan
al-mutasarrifu fiha al-mudabbiru laha. Yani magbaya-baya laiduk magmilik si may para kalaian. Laysa lahu fi dhalika kullihi, laysa lahu fi dhalika kullihi syarik. Si may para kala tasabut te dumihal lumian in Allah subhanahu wa ta'ala tunggal ga niya sa kutune la si may para kalaian. May umat muslimin hekka tasabut dalam Quran amman may ayat atau kad dalil sin tauhid ar-rububiyyah ko ina tasabut an sinin. Fa kullu nassin warada fihi ismu rabb aw dhukira fihi khasisatun min khasa'is ar-rububiyyah kal khalqi wal rizqi wal milk wat taqdir wat tadbir wa ghayruha fa huwa min adillat ar-rububiyyah. Kemon pa inne nas, kemon pa inne bisarah si Quran ug si sunnah tasabut lu kalimat rab ba atau katasabut lu amman may tartantu amman may parakala tartantu si Allah subhanahu wa ta'ala in galil iye atinen mian ebe parkala tartantu si Allah subhanahu wa ta'ala gana makagias na malingkan Allah subhanahu wa ta'ala kwe na ine al-khalq kwe pagpapanjari magrijiki magmilik al-milk dukat takdir dukyene magganta dukyene at tadbir pagbaya-baya wa ghayruha saddi pa billahi amman may painte pakaradjaan gana makagias na malingkan Allah subhanahu wa ta'ala bang iyan tasabbut si Quran in iyan dalil sin at-tauhid ar-rububiyyah tauhid ar-rububiyyah. Kung natasabot sa Allah subhanahu wa ta'ala ang sini alhamdulillahi rabbil alamin dambuwa pa inti amban may dalil sin tauhid ar-rububiyyah. Tasabot doy sabi Allah subhanahu wa ta'ala ala lahul khalq wal amr. Dumain kasi Allah subhanahu wa ta'ala yan in pagpapanjarihin duk yan in pagbaya-bayain inin dambuwa sabinin amban dalil sin tauhid ar-rububiyyah. Demikian bisara Allah subhanahu wa ta'ala kul man biyadihi malakutu kulli shay. Bisarahun wa Muhammad. Pusisine atau kan si kengkeman sine, si tangan sine, yene in pagbilikin, pagmilik si kemon pakaradjaan, si kemon painte pinapanjari. Inin dambuwa rui sabinin amban may dalil sin tauhid ar-rububiyyah. Wa qad amara Allah ta'ala al-ibad, bakas kita dinaku Allah subhanahu wa ta'ala at bin nadari wat tafakkuri fi ayati Allah adh-dhahirah. Dinaat kita wa Allah subhanahu wa ta'ala mayam duk magpikil-pikil pinausa yana in akkalten inosal yana in akkalten si may ayat si may tanda sin Allah tabaraka wa ta'ala si may amban painte may pinapanjari wa ini salay do pinapanjari na iyan jata langit atawanin jata bulak liyastadillu ala rububiyyatihi subhanahu wa ta'ala hasupaya kita makaeddo pangadjian makaeddo ibra makaeddo nasiha makaeddo dalil amban painte pinapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala dinaak kita wene mian magpikil-pikil atau kan mausa akal ta si may pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala tu jata bulak dunya ituen hasupaya kita makaeddo dalil sin ar-rububiyyah hasupaya taparat saya tawin Allah subhanahu wa ta'ala dan buwa-buwa hasupaya taparat saya tawin Allah subhanahu wa ta'ala yene in magbaya-baya tu si dunya itu wa Allah subhanahu wa ta'ala wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun duk jata bulak pa Allah subhanahu wa ta'ala ayat tanda katanda-tandaan tanda sin Allah subhanahu wa ta'ala wa iniya tunggal tanda sin Allah subhanahu wa ta'ala wa iniya magbaya-baya tu jata bulak dunya inine tanda wa in Allah subhanahu wa ta'ala yene magpakellum nuk magpapanjarihin nuk magpapatin in wa fil ardi ayatun lil muqinin duk jata bulak pa inne tanda sin Allah subhanahu wa ta'ala lil muqinin yene may siya magyakin magparat saya si Allah tabaraka wa ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun damikian sigin hawabaran bimismu ayat yene tanda sin Allah subhanahu wa ta'ala tanda sin rububiyah tanda sin pagbaya-baya pagmilik sin Allah subhanahu wa ta'ala takaswa wa tabi
si pamaranante bi palanggungan si agama Islam. Afala tubsirun. Way kam gay maya. Way gay usalbi nakkalbi. Si ayat mian may palanggungan si agama Islam. Inakahan kita ya Allah subhanahu wa ta'ala sa bennal te'ed jata bulak dunya. Ayat wa alamat. Niya pa inne may ayat. Tanda katanda-tandaan. Alamatan. Hek kamanamal. Ngakahan kita si ine. Si kahadjasin Allah subhanahu wa ta'ala. Ngakahan kita si kahadji atau kan si kagees. Si gees. Sin magpapanjarihin. Amban may painte tanda sin Allah subhanahu wa ta'ala tu jata bulak dunya. Tanda painte sin rububiyah. Tanda sin tauhid ar-rububiyah. Magpapanjari in Allah subhanahu wa ta'ala ginis-ginisan magbayu-bayu. Yene katumbu-tumbuhan. Niya amban may katumbu-tumbuhan kaguna yene imbuak ni. Kaguna takakan. Kung may painte apple. Ataway na ine ni. Niya isab amban may painte tinanim tu jata bulak dunya. Gay taguna buak ni. Sumagawa indawen nin tahinang tambal. Magbida-bida, pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala. Niya isab ginisan sin mian katumbu-tumbuhan, gana painte poon ni, palele hadja. Dugdamikian niya isab aman may tinanen tu jata bulak dunya taga-olom niya, taga-poon niya. Dugdamikian magpapanjari do isab in Allah subhanahu wa ta'ala tu jata bulak dunya. Inin aman may painte dalil sin ar-rububiyah. Dalil sin tauhid ar-rububiyah, yene magbidda-bidda, yena in hinaypin. Niya na may amban may hinayplay palele. Niya na amban painte may hinayplay duwe bettisnin. Niya amban may hinayplay ampat painte bettisnin. Magbayo-bayo in yene bantuk sin may hinay pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. In may painte pagbidda-bidda na lang may palanggungan sa agama Islam, iyan dalil. Tinen tanda sin kage sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tapula no pinapanjari wa ine tuo jata bulak dunya itu en magbidda-bidda. Misampe kaniyaan magpungtinain da muwa mano siya ayuen. Masi niya pagbiddaan de. Ien may palanggungan sa agama Islam. Gambuwa atau kan tamanan sa hajihad din may dalil. Ngakahan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala giisa. Wal jibal damikian may palanggungan sa agama Islam pinapanjari do isab. Wa Allah subhanahu wa ta'ala yene in kapuno-punuhanin. Niya puno amban may batu. Niya puno amban bulak. Niya puno amban may painte ais. Niya puno niyan gana tinanem ne. Niya puno painte lapat painte tinanem. Iyan dambua amban may gees sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil. Wain Allah subhanahu wa ta'ala geesan manaman. Was-sahara. Duk may deserto. Pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala. War-rimal. Duk yene umus. Wal-bihar. Duk may katahik-tahikan. والأنهار دك ميكا بويان وكذلك ما في خلق الإنسان من الآيات الكثيرة التي تدل على ربوبية الله تعالى سبحان الله أما ميبا katanda-tandaan sin Allah subhanahu wa ta'ala tu sigin hawa barante may palanggungan sa agama Islam yene pagpapanjari ni sin manusia in ayat tu si ginhawa barante may palanggungan sa agama Islam hek kamanamal takaswate Amman na iyan, fi tarkibihi min al-hikami, fi wad'i kulli adwin min a'da'ihi, fi al-mahal ladhi huwa muhtajun ilayhi fi. Hatinen, in pag-assemble sin Allah subhanahu wa ta'ala, in ginhawawaran manusia, niya hikmat ni. Pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala, betisten palengante. Pinapanjari wa in kokten, pinaisihan pinapanjari dialam nen akal pamikir in kemon kita may palanggungan sa agama Islam kemon manusia ga niya bakas makapagpain ga bakas niya makapagsal sinalla wene yene in pinapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala ga niya makapagpain manusia wa pinapanjari ulungkon sa inin wa pinapanjari in matakon sa inin kemon kita sa iman kumpol mi kita si bettaran sin ang gauta barante ini Duk damikian aman may tanda sin Allah subhanahu wa ta'ala wa iniya dambuwa-buwa, wa iniya gesan, wa iniya magpapanjarihin, yene si
si manusia, si antara manusia, pinapanjari wen in manusia in, magbida-bida yen in bahasa rin. Niya bahasa Arab, niya bahasa Milikan, niya bahasa Pilipino, luksad dili pepainte bangsa. Bang payaman no, in manusia in, sali do siya taga della, taga impen, taga behe, sumagawa, magbida-bida yen in lugaden, magbida-bida yen in swaladen, magbida-bida sa imyan, yen in pamisaraden. Upain dambuwa ro in alat dali, at magsali do yen in alat dali, sali do inosal dali, della pa interuk behe impen. Yen pa inte inosal dali, sin panghito dali. Damikian pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala magbida-bida in manusia in sime alwan, sime ine, kakuitan de, atau kan sime kolor de. Niya pa inte pote manamal, ko ime siya rasya, sa agen-agen pote ne pa inte me kilay de. Damikian niya sa pote, atau anin, mian gay pote, atau anin gay sa item, ko pa inte kolor sin Pilipino. Damikian niya sa pa inte, sa dibilay kolor, niya pa inte item. Iyan amban me, niyan ayat katanda-tandaan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ini yadang buwa-buwa. Wa ma bainahum min at-tafawut. Damikian pinapanjari siya Allah subhanahu wa ta'ala magbidda-bidda. Sime painte kaakalan din, si akal din. Magbidda-bidda akal may manusia, may palanggungan sa agam Islam. Bangkya makakita duangan a tao, misampe sa inge tao dali masi wan magbidda, yan ay nakal dali. Wal fuhum, damikian yan ay pamaham dali masi magbidda-bidda. Wal harakat, damikian yan ay inuusaan baran dali, magbidda-bidda ruisa. Pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala. Wama jubilu alayhi min al-iradati wal quwa, wama jubilu ilayhi, duk amban may painte pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala magbidda-bidda si manusia tahinangte dalil si rububiyatillah, si pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala, si pagmilik sin Allah subhanahu wa ta'ala, pinapanjari wa in manusia in magsaddi-saddi yena in kinabayaan din. Misampe kaniyaan din kambal in manusia iwan asal masi magsaddi-saddi yena in kinabayaan din. Damikian magsaddi-saddi isab yena in kabasag din. وما في أطوار خلق الإنسان من الآيات العظيمة إذ كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم نفخ فيه الروح فإذا هو سميع بصير ثم أخرج من بطن أمه صغيرا ضعيف القوة والحركة ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته. فإني عمّن tanda sin Allah subhanahu wa ta'ala, tanda sin kagees, lando in gees sin Allah subhanahu wa ta'ala, yan si pagpapanjari na sin manusia. Yan marhala, pagpapanjari na, atau kan marahil si pagpapanjari na manusia. Tagna-tagna in manusia in ine, nutfa ye. Bohe ye. Bohe dapat tak ye. Lumayan do bohe painte, hekka bohe kulang do. Thumma alaqa. Pag ubos yan manjari bohe, alaqa, manjari alaqa. Ko istal singgam yan. Thumma mudga. Ubos manjari pa inne laha, magtikumpel, mudga, mag-usa-usa. Thumma idama. Pag ubos yan, manjari pa inne tolang. Taga-tolang na manusia eh. Thumma nufiha fiha ruh. Pag taga-tolang ni taga-isi ni dinak ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinatihupan niya wa. Faida huwa sami'un basir, pag ubusin, manjari ni mian, taga pakale, duk taga pamayang. Niya ni painte pakale ni, duk pamayang ni. Thumma ukhrija min batni ummihi saghira. Pag ubusin, pinaguha niya manbetteng sa ini. Saghiran, diki-diki iya manaman. ضعيف القوة والحركة. كان يعني ضعيف جاء نية بأنت بسق جاء نية جيس نه جاء نية بأنت جاء مكا جيس أوسا. ثم كلما طال عمره فقوسين كهبا بأنت نغلانكيو يني الأمول تكاملت قواه وحركاته. يعني نجوكو بأنت
nga kompleto yene in kabasagnen duk yene in kausanen. Pege makanakin mang diki-diki pege ka tao lumengan, us mag-inut-inut ya painte lumengan sampai ni makalingan ko paintelingan ang abahi. Hatta ala bihil hal sampai pain taawut wa in kahalani ine ila ansara yabni al-mudun wal husun. Pagbuas paintay pagpuas ni binettengan us inanakan niya, pagubos mian nga keseg niya, sampai pa ini kapag patay niya may buildings, may building, may kaluma-lumaan, wal husun, ini al husun, yan pa inte birang atawanin pakson, wa yusafiru fi aqtaril ard, duksarta pagpuasian mian maglengan niya ito, jata bulak dunya ito, magtulak-tulak eh. Wa yaktasibu wa yajma'ul mal, duk mag-usaha eh, magpondo ya alta. Walahu fikrun, duk niya pikilan ne. Wa ra'yun, wa ilmun, duk niya painte, pamayam ne. Duk niya pikilan ne. Wa ilmun, duk niya ilmu ne. Kullun bihasabihi, tiap-tiap manusia. Asal, bihasabihi, duk suko ne, yene, pangurong Allah subhanahu wa ta'ala sisi. Subhana man aqdarahum, kasutsihan si Allah subhanahu wa ta'ala, kasutsihan si yene, ngurungan siya gees. Duk magpalingan siya tu jata bulak dunya, wasarafahum fi fununil ma'ashi wal makasib. Duk pinanoan siya Allah subhanahu wa ta'ala bang sa inge, yene in kailuman tu jata bulak dunyahin, wafawata bainahum fil ilm. Duk ine, pinagbida-bida wa Allah subhanahu wa ta'ala yene in ilmu din. Duk damit yan pinagbida-bida wa Allah subhanahu wa ta'ala pigilan din. Wal ghina duk yene in kadayarin magbida-bida in kadayadin. Wal faqr duk yene in kamiskin din pinagbida-bida wa Allah subhanahu wa ta'ala wa ghayru dhalik duk sabdipa billahi amman parakala pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala manusia mian pinagbida-bida wene ien amban pa inte dalil sin tauhid ar-rububiyah tauhid yene tunggal ta in Allah subhanahu wa ta'ala simi kakainang ataman ien deo kau pa inte niya waktu te sadili continue te in mawdu'lay wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.